nung damo ay tinitaki na ito papasya ng ibang pagpahang kaya ito patulong na kasi patay ito po pahi. Tunitap, isya pa sa mumte manina, napita kina nuang buhay kasahi. So, kaparmana. Kusa sa dimpen, kuni lom yu upay na may manina, kay mauling musuking. Ang mga sabon mama, ayaw nila kuni ibuhin niya siya gina ay mapainin mo nang ina namin lahat sina fongkat lay sa kina fong na set ng flat ilang te fong na setting amaw ng ball sung hong ay sa gina nire na pumble ng napagtet na nobin sina ama tuha kabay kaki ina kuni apa ibuhin nili rồi đến chơi na thu nhập nga thu em ta đã nuôi phong sạch nhiều ama kilo kita nga umasanggan dari sana lelia sa parang tua nun phong sạch thế bang ilama program tengel tuna tenim mungkin ngai kimina kiboi alam suaki buat China aja thelo le apai thelo tu tu pen kam sian na len pi to chidingiam pasien ni lai tan sa bi sa min chin apa nai ni lang khong a si pen ani in jong atwa ni ma tam nai bo khong a rusia ai chalina mun nia da na om ai manina na pi ta kina na nu ko i yo tu ta te rusia buat ada yang aluti azi mama ada yang dengan kiri jual dengan mana macam ni nak mai kawin baik tua seninya meeting ni pen di biarkan siapa nak meeting kan kemudian jenggot tengah meeting biarkan nak ini Cina bisa sakit yang tôi đi bảy thế đầu thì giá son thế âm là rồi chỉ là cái son thêm đi chỉ nè vài tháng nó phá lại rồi chơi cái nào sani ni tua sani ni panin rong inupi te antang tu me ipan kintai na som na khat sani ni som na khat panina antang tu me kini som ni ke ai panina rồi cái nào thì hiểu rồi te sani ni chang na kita nga bibite ay zo na siya te ay zo na ipai ki na ding wa sa saking tu ka mama zo antang ki hel mupi li khoi na ma tu ka na pai te ay na lung dam hoi sama ma in ki pula min kopi lampanina sudah sakit pen tua tinggi jin dan cengna akisam raya menurut ya isam presiden pana sudah sakit pen cengna yang siapa yang merasa sakit komple wah kemudian jadi yang hinduina siapa pen tuli nua imit ting mata tukizuina biar dia kesong alom nu ane gina jong dia ama ane gina dikat zakat tuale hi lungdam ko na kat khat o phi mi ai thei tekina len ma thu tua ke biak so mai manina tuina isiapa biakun isakni na well we like to thank our pastor Bali Reverend Barry, thank you so much, and you have given a prayer to worship for our Zomi Christian Church Jacksonville. We are very grateful to you. We think that you are very great man of God, and whatever, not only the church is still the instrument
And when we need room for the meeting and prayer room, or everything including you have given us. That's why we thank to you, and you are the great one in our life. When we think that you are how to say, I cannot explain also that you love God, and that's why you love our people. If you not love God, you not love us. That's why you love God. That is very, very grateful to us. Thank you. And now we would like to give that a little gift from our church. And the Women Fellowship want to give that for your spouse, for our cultural mufflers, and the church wants to give the thank you card. We, the church member, all we sign it, and we want to give also the gift card, the American Express, one gift card that is put here. And now I want to invite you to come forward and take the gifts there. And I need to the congregation to clap for the pastor for a gift. Thank you, Reverend Barry. Yung damang ay iba gina ko pisong pa dina ay apediente jong I si hello takina isya bari na iba gina biya kian ngam na tunina mungkin kian lo hangina tuam doa api tuam zong omai banina apekya ken to pana aza som aza zakat aza tul atau gina to pana nasib na labona dewa punna te betahe ini lugdabe tuina chamen patunga unte api ini lugdam